السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم وصفه ديال واحد لو شيف كوزيني او شيف باتيسي سيريل لينياك خطيره. بغيت نتقاسمها معكم. اول ما شفتها قلت ضروري نجربها وانا نتقاسمها معكم. En fait, aujourd'hui, j'ai repris la recette de Cyril Lignac, recette d'un brownie aux cacahuètes salées. هذه وصفه ديال البراوني بالقوقاو او الكاوكاو مملح. Voilà, donc première des choses, j'ai commencé par concasser mes chocolats. J'ai ici 60 g de chocolat au lait et 100 g de chocolat noir. عندي هنا 60 غرام ديال الشوكولات بالحليب و100 غرام ديال الشوكولات الاسود اللي بجوجهم غادي نهرمشهم وغادي نديرهم في واحد الاناء اللي يمشي للميكرووند او للحمام مريم باش غندوم بهم مع 120 غرام ديال الزبده خاصها تكون زبده حيوانيه من يعني الكاليتي ديالها زوينه. Donc voilà, j'ai mis mon chocolat, j'ai ajouté 120 g de beurre. Le beurre, il doit être un beurre de très bonne qualité. Et je fais fondre ça au bain-marie ou au micro-ondes, comme vous voulez. Entre-temps, je vais prendre un autre saladier. في هذا الأثناء غناخد واحد إناء واحد آخر غندير فيه 2 بيضات بحرارة المطبخ. Donc je vais prendre un saladier dans lequel je vais mettre 2 œufs. Je vais les fouetter ou les blanchir avec 150 g de sucre semoule. J'ai utilisé du sucre normal. غادي نضيف للبيضات ديالي 150 g ديال السكر سنيده وغادي نطربهم يعني غير بالطراب اليدوي حتى نحس ان الخليط ديالي بدا تيبيض شي شويه. صافي دونك je vais blanchir. Ensuite je vais ajouter l'équivalent de 40 g de farine bien sûr tamisée. ملي غادي يبيض لي داك الخليط غير بيدي كيف قلت لكم غادي نضيف له 40 غرام ديال الدقيق. من الاحسن الدقيق يكون مغربل. صافي في هذا الاثناء انا راه درت الفران ديالي يسخن على 180 درجه. entre temps j'ai fait en fait j'ai allumé mon four pour le préchauffer à 180. ملي نخلط صافي الدقيق ويتجانسوا جميع العناصر غادي ناخذ داك الخليط ديالي ديال الشوكولاط والزبده المذابه يكون برد شي شويه رجع للحراره عاديه وغادي نزيدو على هذا الخليط ديالي. Donc ensuite je vais prendre le mélange chocolat beurre que j'ai fondu et qui a un petit peu refroidi et je vais l'ajouter à ce mélange. Et je vais remélanger jusqu'à ce que tous les éléments en fait ils s'incorporent entre eux. صافي غادي نزيد نخلط حتى نحس ان جميع اولا نحس ماشي نحس حتى نشوف ان جميع المكونات تجانسوا مع بعضياتهم. صافي داك الساعات غادي نزيد عندي هنا 40 غرام ديال القوقاو او الكاوكاو المملح. دونك ici je vais ajouter 40 غرام de cacahuètes salées. غادي نضيف لهم واحد 40 غرام ديال لي بيبيت شوكولا ولا حبيبات شوكولا. je vais ajouter aussi 40 grammes de pépites de chocolat et puis pour plus de gourmandise bien sûr. Et puis je vais ajouter 2 pincées de la fleur de sel وغادي نضيف واحد 2 رشيشات ديال الملح او لا fleur de sel plus exactement. ملي غادي نضيفهم من الاحسن ما تخلطوش بالفوانه. غادي يخلط بالفوانه تيبقى يلصق لكم دوك الحبيبات في الفوي. من الاحسن غير بسباتول صافي غير بحال تدمجوهم وصافي. دونك en fait quand vous ajoutez les cacahuètes et les pépites de préférence utilisez une spatule. Moi j'ai oublié, j'ai laissé le fouet donc ça a accroché au fouet. صافي كنوجد المول ديالي. الا كان مول عادي غتدهنوه تلبسوه بورق الطبخ ولا كان مول سيليكون معليش. Donc en fait je vais préparer mon moule. Si c'est un moule en silicone c'est bien, sinon c'est de préférence vous chemisez votre moule de papier cuisson. Donc je vais verser mon mélange dans mon moule. غادي نخوي الخليط ديالي في المول ديالي وغادي نزيد شويه ديال الكاوكاو من الفوق هكا باش يبقى لا في المذاق ولا في الذوق ولا في الغورمانديز كثر. Donc je vais verser mon mélange dans mon moule et je vais ajouter quelques cacahuètes au-dessus. Voilà, juste pour plus de gourmandise et pour la finition. Et je vais cuire mon brownie pendant 30 à 35 minutes selon en fait la texture ou la finition que vous voulez pour votre brownie. Très moelleux, bien cuit, comme vous voulez en fait.
صافي من بعد غندخل البراوني ديالي يطيب في الفران كيف قلت لكم مسخن على 180 درجه مده ديال ما بين 30 حتى ل 35 دقيقه. كيبقى الوقت على حسب شنو بغيتو كيفاش بغيتو هذاك البراوني ديالكم واش يجي معلك وباقي فوندون ولا يجي طايب مزيان. وهذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، ما تردوش تصاوبوها. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. Voilà, c'était la recette d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, que vous n'allez pas hésiter à la tester. D'ici là, je vous dis à très bientôt.